Hadin ke Jingjob dan Buram ya election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency dak batam lailak nyopuwe hajar kandai spa shipau bot yau kertong pemarbot ketau ba Vincent H Pala kertong ke Congress bat MP Barim haka sau terik jeliau arjar pusau na kaliang ke Voice of the People's Party VPP kala pentep bahkan penlong ya ke jilang pai ba ban le kemen ya kan ke Jingjob haka praturik jeliau arjar pusau asmet Kuman syukudo baka VPP lengbau Dr. Ricky A.J. Singkon kalayo kur hadu sanlak nyopu wehajar nyopu prabut dak batamlut ya baro ki boy kun persya lada ki khainlang ya kibut jongki ru hadien ke jingsim sernot no returning officer ke Shillong Parliamentary Constituency USC Sadhu IAS nakaliang kinong ilam ke parti bakan thup yu ba Arden Mila Basemoy President UMP Bathamai Dr. Ricky A.J. Singkon lem ki weipat kilalai ban a jingkran sikipai ba hagofling Shuaban hiarpat sesnong UMP Hariboy District. Uba Arden kumu Presiden haba jingkran uloong bakani ke Jingjob ke bau pai ba ua ya ke VPP ki wei ki sengsan hima kinile ban yelam bakla. Ula kentho ru ya ke sorkar ke persang ban penjeri da ke section 144 CRPC ban nup aila di pai ba ban lek men hakani ke sengi. Bila snodai namar kata kata kum ke parti banyin pelong ya kata ke Jingalang Jingjob leni ke public ke victory public rally ha ka pratrik ke pemut kini ke sisa jan ke pemerintah ada kipai pak na keleng kini ke jela ke ji kini obanwan pembakaran menta kipai pak na Giant kipai pak na Riboy na Sora pak na kini ke Jaka kipai ki nyobut keleng-keleng kimi ola banwan dikenang begini oban ni shim mentalang ke parti ke snodai ban pelong ya kini ke Jingalang Jingjob hangkai hapo Smith ha ka pratrik sisa jan Hagapor Karul Buji. At ni kintu yapi mapinya poi kenang mahagani kam swing ini osno ya ke jingkren nagi nongelam kumno bengin yat pat nang ni syakmat. Minta kadang ke swing begini rekomen inlek pan senran yo MP jingi syatish po nong stair makapor kalau nang yat tingin penjerong. Nai tanyiwi pangakwa pan syupen kan mau yang i poro kibadan hangi. Kenal, paling hijau. Oh, kecing senek kecing kena hoplay, kecing et kecing kena hoplay. Ingat, hoplay ui ada donut kecing kapapet. Nam dah geri pakai cak menriu. Pakai wairu, kadai. Kawairu, kadai kecing et kecing bangin chop agar ke election. Yemdon cengar rutin. What happening kata kecing le kabacur, kecing kentok. Kajing pendoman sim menai upat pak jangka Voice of the People Party unonggersan jangka Voice of the People Party unget bangila klem pisa ngila klem la election rot lerang ide tang kasing rilum kabat thamai ndengi toni ke cingit alongi bi abaga chadun riu kanget ngin poi hakata katong namar kata ngin pen scam ngene ke cingit kasingi bagoi ke singi The Voice of the People Party kan sensor Habot District Council kan sensor agar kita celak. Satu bagian ra ya ke cingkla. Asyik apa nama bagai cingcop kecingi ya ke MP election kali itu ke cing stang jong ke cingkla kali itu ke cing stang jong ke cingkla ini haban ya ling bagai lenti ke be. Bat mentang ni haban ile omtang kita kiseng san partai. Kibele persya ini hendai ni haban leru wat kita dikatukan ki officer sarkar i kemagitan ke cingsaliang hat kini ki parti ki basensar ni kampat cuca kot akan jawa Meghalaya badagar India Bangladesh kaci persang bangkangat ya ke cinglek men ke jungi daga bagi wanra ya kata ke section 144 CRPC Kamlang kepada ki officer sarkar ban syariang. Namar kata kadau ya kini ke cingle jengri ki officer. The Voice of the People Party kala shim batalong ke wei ke cingle ki persang ban yurat ya kini sensar patpa. Namar kata kadau ke parti nyendang happen kran. Ke cingkran juga parti ke syang habin wei ki badan ni kapor. Namar kata ke seng ke jo patpa. Seng ke jauh papa, kami ke seng jauh nuru hespa, dari nuru rishmat, lagi seng ke jauh papa.
kebatang gawe kumji nolam jong pi upat ba ngikwa ban kintu bangin ya dengan tiga bepet daga akor ke puram ke tipriu ke tiplay ban ini kon daga linti ke bacai jai ngenum ala dikiwe bakin yalam ini bangin le ikai ke bapakla ke kunai sibun ko ki pai bawe ni daga mensim ke basngongo bat ke basngorit hakmat jong pi ke penkit ya ke lingkor ke bakia hangi kong ke parti ngendang hapani kit ya ke lingkor ke bakia nang ni sikmat nani gerpa dia pi ki patba tong inlong ke bayesha bat kenma banang ni sikmat kini ki parti menta ki melepet ya ke jingkiu rasong ke sendet jong ke voice of the people party ngam adatin kin persyang ban penjalam baklayu patba nringin long ki patba ki bayesha shani hangi ki nolam kumba pila shani hangi yenam shet kala ya pi ki yenam shet kala ya pi ki patba kan linti ni kalong ke bayang itit bat kumba kalong kan simpor kat tu kat ni bangin la shisha ban yo ya kata ke cingkala ka bershisha ngenye pen kranye ke cingduai ngen pen scam ke cingmot ke berkat wan kawai hadiin kawai election nang ni sikmat ngen pakla ban ngakuaru bangin beng ya kito ki wei pat ki mamparla ban kersyani ni menta mengini trei ban pensuto ya kiru bagin wan lang no ban ni bagin wan lang no ban ni na do menta nomor ke cingele mata kam don por pengen pet sekadang kamon ke cingele kalong ban penim ya ke chat menriu baneta ya ke chat menriu baneta ya ke pateng di longdin mandin ngemla syo ban perkat siret menta abang put ngin put bet na kategori pakai chat nagaliang jonga nagaliang jongi kong ke party ya ke sing kuble pi paro ipat ba nagamenta ke sing kersan ke jong pi kani ka ditang ka jing sedang jong kani ka jing yak pi ka patamai bang kerpat ngi kentu ya pi bapin ya ini bak ka voice of the people party kanya ini bak ni lakalang ka jing mut berkat ka jong pi ka bangi ngendang ya ilait na kawai ka jaka sigawai ka jaka nginom syongpat kat hado bagi takin nongrem ka jong ka voice of the people party kena yo wan sutit kena yo wan lomdo lomsnam haki kun jong kani kari ka i ka jongi le hanta bangin iken ya ka lawe ka basngan jong ki kun ki seu ka jongi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.